Ibihe byiza abakunzi ba Connection TV ndabashuhuje mbifurije kugira ibihe byiza. Nje kubabwira ikintu ngiye kubabwira ntabwo ari cyo mu Rwanda nicyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicaye aha hashize iminota 32. Nyakubahwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joseph Biden cyangwa se Joe Biden, urango yitwa Joe Biden ariko ni Joseph, agize gutya yandika kuri Twitter ye, ariko yanditse kuri Twitter ye nyuma yuko hari hasohotse itangazo. Kuri Twitter yanditse hiki nicyo ngiye kubasomera, ndagaruka ku itangazo nyuma. Joe Biden kuri X ye cyangwa se Twitter yavuze ati my fellow Democrats, ati bagenzi banjye ba Democrats, at my fellow Democrats, bantu banyine basangiye n'aba Democrat, at I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as president for the remainder of my term. Nafashe umwanzuro wo guhakana ndetse no kutemera gutoranywa nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Joe Biden atariko nahisemo gukomeza gushyira imbaraga ibikorwa n'ibitekerezo byanjye kutumbera ku byagerwaho cyane cyane mu gihe gisigaye kugira ngo manda yanjye irangire. Ibi ndi kubabwira ko ari guhangana na Donald Trump. Twe tumaze igihe tubona bahangana, nyuma y'igihe kitari gito tubona yuko hari n'abavuze yuko yashatse kumurasa, bavuga bati rwa rusaso rwahushije ugutwi kwa Donald Trump, wabona Joe Biden abirimo. Tukomeze. Okay. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my vice president. Ati kimwe mu myanzuro nafashe ubwo ishyaka ryamitagamo mu 2020 kwari uguhitamo witwa Kamala Harris my vice president, and it's been the best decision I have ever made. Ati ndababwiza ukuri uwo ni wo mwanzuro mwiza nafashe guhitamo Kamala Harris nka vice president, and it has been the best decision I've ever had. Today I want to offer my full support and endorsement for Kamala to be the nominee of our party this year. Kamala Harris amuhisemo. Ati ubungubu ndababwira yuko mfite icyitwa endorsement, ndashyigikira, ndatera inkunga, ndazamura ukuboko nshyigikira Kamala Harris kugira ngo abe ari we watoranywa ngabe umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Democrats, it's time to come together and beat Trump. Let's do it. Do this. Let's do this. Ba Democrat, nicyo gihe cyo kugira ngo dukubite Donald Trump tumushyire hasi. Mureke tubikore. Ibi ngiye tuvugana ndimo ndareba agafoto keza cyane ari kumwe n'umugore we bari guseka. Uwo mvuga ni Joseph Biden. Joseph Biden tumugarukeho rero sasa. Joseph Biden iri tangazo risohoye nyuma y'uko hari irindi tangazo ryasohotse mbere naryo rigaruka ku byemezo yafashe we ubwe. Ririhera? Where is the announcement? Wait a bit, niryo ndi gushaka. Ndarifite naryo. Okay, naribonye. Voilà. Donald Trump amaze kumbera virusi mu mutwe. Joe Biden n'ubundi yasohoye itangazo ryanditse ngo Joseph R. Biden Jr. ku itariki 21 z'ukwezi kwa 7 2024 yavuze ati my fellow Americans. Niryo ryabanjije jana nemaze kuvuga. Ubwo impamvu rero ndihereyeho nshingiye ku byari byavuzwe bavuga yuko adashyigikiye uriya Kamala Harris, ariko noneho yagaragaje irindi tangazo rivuga ngo ndamushyigikiye. Ahubwo nibyo tugiye kurebaho rero. My fellow Americans, mbere ni ryabanje mbere, over the past 3.5 years, ati nyuma y'imyaka 3 n'igice, we have made great progress as a nation. Twageze ku iterambere ridasanzwe nk'igihugu. Today
America has the strongest economy in the world. Hey. Ati uyu munsi Amerika ifite ubukungu budasanzwe ku isi. Question mark. Joe Biden ndi gusoma itangazo rye. We've made historic investments in rebuilding our nation. Twakoze amateka. Twakoze ishoramari ry'amateka atarigeza abaho mu kubaka igihugu cyacu. Ati turebe and the most significant climatic origin in the history of the world. America has never been better positioned to live than we are today. Ikintu muracyumvise ati America ntiyigeze ijya ku mwanya wo kuyobora iyi si kurusha uyu munsi mu mateka y'isi. Itangazo ryanditswe na Joe Biden. America yabaho ntiyigeze uyobora isi ku rwego rungana n'urwo iyoboye misi uyu munsi. Question mark. I know none of this could have been done without you. Nta kintu cyashobora gukorwa ngo ibyo byose bigerweho mutarimo. Abanyamerika ari kubwira. The American people together we overcome a once in a century pandemic and the worst economic crisis since the Great Depression. Ati twaciye mu bihe byinshi bigoye birimo n'ibihe by'ibyorezo n'ibiki n'ibintu by'ihungabana ry'ubukungu n'ibiki n'ibiki. We've protected and preserved our democracy. Twararinze ndetse tunabungabunga demokarasi ya Amerika. And we've revitalized and strengthened our alliance around the world. Twahaye ubuzima ndetse kandi tubasha kugira gute tunashyiraho tunahimbaraga abafatanyabikorwa bose hirya no hino mu isi. Joe Biden uri kubivuga. It has been the greatest honor of my life to serve as your president and at ni cyubahiro ni nimwe yo gushimira kuba narabasavize cyane abakoreye nka perezida wanyu. And while it has been my intention to seek re-election, ati mu byukuri byari ibintu numva nanjye nifuza kongera kuba nashaka kongera kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I believe it is in the best interest of my party and the country for me to stand down and to focus solely on fulfilling my duties as a president for the remainder of my term. Ati ndabizi nta gushidikanya ko nanizeye ko biri mu nyungu kandi zakataraboneka, inyungu zikwiriye z'ishyaka ryanjye ndetse n'igihugu cyanjye kuba nafata ibyemezo byo kuvugira gutya nkavuga ngo sinzi yamamaza mbivuyemo. Ntabwo nzi yamamaza nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ahubwo ndemeza yuko ngomba gukorera igihugu mu gihe gisigaye kugira ngo manda yanjye irangire. I will speak to the nation later this week. Nkubise makongereza nk'abanyamerika bavuga later ariko abanyamerika bavuga ngo ni later. Nayemba nkubise maka muri Amerika. I will speak to the nation later this week in more detail about my decision. Ati vuba nzababwira ibijyanye n'icyemezo nafashe vuba. For now, let me express my deepest gratitude to all those who have worked so hard to see me re-elected. Atereka mbereke ko nejejwe kandi nshimira cyane mwese mwarayijoro mudasinziriye, mwese mwakoze iburyo n'ibumoso, mwese mwapfunze imitwe kugira ngo nongere niyamamaze. I want to thank Vice President Kamala Harris for being an extraordinary partner. Ndashimira Kamala Harris nk'umuntu wabaye umufatanyabikorwa kataraboneka mu bihe byose ubone Vice President and in all this work. And let me express my heartfelt appreciation to the American people for the faith and the trust you have placed in me. Arashimira abanyamerika bose ko babaramugiriye icyizere bakamutora ubwo yatsindaga Donald Trump. Murabyibuka. I believe today what I always have. At uyu munsi byo nigeze nizera igihe cyatambutse, memu n'uyu munsi nibyo nkizeye. That there is nothing America can do. Ati nahoze nizera ko Amerika nta kintu itakora.
n'uyu munsi nizeye ko Amerika nta kintu itakora. Joe Biden, when we do it together, nizera ko Amerika nta kintu itakora iyo turamutse tubikoranye dufatanyije. We just have to remember we are the United States of America. Icyo dufite kwibuka twese nuko turi United States of America, turi leta zunze ubumwe za Amerika. Joe Biden yamaze gutangaza yuko atazigera yiyamamariza kuba perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika. Ejo bundi Donald Trump bamukubise urusasu rukubita ugutwi kwaracitse baramupfuka. Uyu munsi nawe azi kubikabye. Turamera atya ngo I love ngo I am ngo very happy. I thank agahenge ku gutwi gutya kerekana ko agutwi bashyizeho igipfuko kimeze nk'icy'abantu cyera barwaraga indwara yajya gitera mu bana bakabacomekamo ibintu hano bakabafunga amatwi yitwaga umuhaha. Nawe rero dore nuko ameze agenda aretse ugutwi. Abantu bose bakoma amashyi bangorana rero nabahaye speech igaragaza Donald Trump ari kuvuga uburyo ibintu byakomeye ngo bamurashe ugutwi. Ngibyo ubu rero uyu munsi arabyinira ku rukoma. Ahubwo ntaragira mbonye noneho na Donald Trump dore itangazo yasohoye. Donald Trump ati wow, Biden is out. Kandi some ndebe neza. Mukanya ndaje mpamagara umunyamerika, ndaje mpamagara umuntu muri Amerika. Tugiye kuvuga n'umuntu muri Amerika yitwa Claude Ngoboka. Claude Ngoboka ni umunyamakuru wa Connection TV, aba muri leta yitwa Ngoboka aba muri leta yihera. Aratwibutsa nimbyibagirwa twibutsa mukanya. Noneho hari Donald Trump asohoye itangazo nonaha nabwo ni minota 29 niyishize ati wow, Biden is out. He can't even walk down a flight of stairs, let alone run the country for 4 more months. So I'm not surprised Biden dropped out. Arimo kwishongora ati wow, ni kuvuga ngo yo mbega byiza. Ati Biden abivuyemo. Ati he can't even walk down a flight of stairs, let alone. Ati uziko buri ati Biden hano bwo yanamanuka ama escalier y'indege, mujye mubona indege kumwe bamanuka gutya. Ati ntabyo yakwibashiriza. Ati nta nubwo mpamya ka yameza ndasigaye azigera yabasha kuba yayatwaza. Whoever the next 2024 presidential nominee is, whether Kamala Harris, Hillary Clinton or Michelle Obama, I will destroy. Ngaba biyemeyeho ati umukandida wese bazahitamo yaba ubwo no kuva ahise ashyira ku ruhande ntuze uyu Biden, ati yaba Kamala Harris vice president nkuko nababwiye ngitangira itangazo mwabimvise yuko Joe Biden amushyigikiye. Ati ndashyigikira yuko ndamukora endorsement no kuvuga ngo ndamushyigikiye. Yaba Kamala Harris, yaba Hillary Clinton, muramureba uyu ni nawe yagerageje kwiyamaza nanuze na Donald Trump kera. Donald Trump aramukubita, amaze kumukubita hasi abantu bavuga ngo Burusiya bwabigizemo uruhare ariko cyarangiye yabaye president. Cyangwa Michelle Obama, uyu ni umufasha wa Barack Obama, atawiri destroy. Uyu mugabo witwa Donald Trump ari kuzana ibintu muri Amerika bitigeze bibaho. Muza abantu bita kana ko mbihorere tuzabivugaho. Hari umuntu wamaye promesse witwa Maître Abe, arabizi neza ibyo bitanga aba megosh aba wings bavuga na wings right n'aba left, tukabarebaho nicyo bita deep state. Abantu bita aba deep state ni bantu ki byo tuzabivuga reka no kubitindaho. Rero munyemerere nganire na Claude Ngoboka. Kamamagare Claude Ngoboka tugiye guhuza imirongo. Claude Ngoboka ari muri leta zunze ubumwe za Amerika, ni umuturage warutegereje kuyoborwa na Joe Biden. None Joe Biden ageze gutya ati ko mbivuyemo, bivuga rero ngo agiye bazayoborwa n'undi utari Joe Biden. Claude Ngoboka wiriwe neza? Mwiriwe neza Patience. Usanze ndi muri studio za Connection TV. Yego. Harimo mbwira abantu nti Joe Biden agize gutya aravuga ati
yewe ntabwo nziyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ariko twe tumaze igihe tumubona no mu madeba deba harya ubwo ni ibiganiro mpaka. ubwo ni ibiganiro mpaka cyangwa se ahaba hateraniye abantu. Uyu mugabo rero agize gutya aravuga ati ntabwo nziyamamaza, maze akanya ndi kwivugira ibijyanye n'ukuntu byagenze. Hari ibyo nabonaga Trump yatangaje ati uwo bazashyira wese nzamukubita. Hari ibyo Biden yatangaje bigaragara yuko ashyigikiye Kamala Harris vice president we. Ibi bintu mwabimenya aho muri Amerika? Birumvikana cyane, urumva ko ibyo kugeraho biba byaduhereyeho twebwe twabimenye mu mwanya burya isi maze kwa nk'umudugudu bitewe na internet. Amakuru asakarira rimwe kandi akagera henshi icyarimwe. Rero amakuru yo kuyu mugabo amaze kwikura mu irushanwa natwe tugezeho mu mwanya. Mugiye abantu rero ntigiye guhuza umurongo na Claude Ngoboka, umunyamakuru wa Connection TV uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibaze yuko mukanya nirimo mvuga ngo uri muri leta ndimo ndabyibagirwa ra. Ndi muri state ya Maine. State ya Maine iri mu majyaruguru ariko ushira urasirazuba. Reka tuganire kuri aba bagabo bombi ariko turibanda kuri Joe Biden cyane kubera ko hashize iminsi itari mike Joe Biden hari byinshi bimuvugwaho, akora ibiganiro mpaka. Wenda kaduhere nko mu bihe by'ibiganiro mpaka kuko ibyo kuba yatangaje ko ataziyamamaza byo namaze kubibwira abantu, ariko tumugarukeho nyirizina. Mu minsi ishize twagiye tubona ari gukora ibiganiro mpaka na Trump, ukabona Trump ameze nk'uwamusuzuguye. Ibi bintu nk'abantu mu muri Amerika iyo atowe arabayobora nk'abantu ba muri Amerika, mwe mubibona mute? Ubundi abantu babiganiraho batewe bamubona nka perezida ki, nubwo yahisemo kubivamo ariko iyo abigumamo n'ubundi nta kundi mwari kubigenza, mumubona muti? Urakoze cyane kuri iki kibazo, ngira ngo ni ikibazo abantu benshi uretse burya n'abatuye muri Amerika, burya n'abatuye ku isi muri rusange, ukuntu Amerika yubatse ubuyobozi bwayo, ariko nanone bisa nkaho ubuyobozi ntabwo bugarukiramo imbere, isa nkaho isohokamo imbere, igasa nkaho itegeka isi. Sinzi ibyo bintu maze kubibona. Rero akenshi ibibera muri Amerika bisa nkaho biba bireba n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byo ku isi. Biden kuva yajyaho mwaka wa 2021 yagiyeho ubona ko akuze, ariko asa nkaho nanone uwo yarasimbuye nta gikundiro yari afite. Nta gikundiro, ubwo ndavuga kuri Trump. Icyo gihe byagaragara ko abantu bakeneye impinduka. Bamaze igihe mu ba Democrat bagatereka noneho bamaze igihe mu ba Republican bakagateka noneho ture aba Democrat, bo bigaragara ko banyotewe n'impinduka z'ubuyobozi bushya. Uwo ari wese ari kuza asembuye Trump byagaragara nkaho mu by'ukuri yatorwa. Rero musaza Biden agiyeho wabona ko afite imbaraga, afite abantu bose bamushyigikiye, gusa nanone bikagaragara ko uwo bari bahanganye nawe atari yoroshye. Ariko akimara gutorwa yaje kugira ikibazo, haje amashyaka menshi, habaho impinduka nyinshi, ariko nanone bikagaragara nkaho icyizere abatuye muri Amerika baramufitiye cyagiye kikayoka mu buryo bubiri. Cyane cyane navuga mu bijyanye na expectation. Burya hari igihe ushobora kubona umuntu ukamwizeramo ibitangaza, reka nkoreshe iyo mvugo, ukamwizeramo ibitangaza. Ibyo rero abenshi bari bategereje ntabyo babonye ugereranyije n'uko bari babayeho mu buzima wenda bwo ku ngoma ya Trump. Ariko nanone wareba no mu bijyanye n'ubuzima bwe ukabona ko arimo kugenda gusaza ariko bikajyana none n'ubuzima, aho ubona wenda agenda afatwa n'indwara ku buryo ubona ko wenda kuba ari umukuru w'igihugu biragoranye cyane. Wenda ashobora kuba hari undi muntu wenda umufasha mu ngamba arimo, wenda akaba yamuyoboreramo, kuko iyo urebye ubuzima bwa Biden muri iki gihe tumaze, ubona ko ari ubuzima bwagiye bumugora, haba kuba ashobora kuba yajya mu bantu benshi akavuga imbwirwaruhame, yaba kuba yatumirwa n'abandi bayobozi bagenzi be, yaba kuba nawe yagira abatumira. Aho hantu hose ukabona yuko agenda agaragaza intege nke mu miyoborere yiwe, bigatuma rero abantu benshi barushaho gucika intege no kumuvaho, bakabona yuko mu by'ukuri
bisa nkaho igihugu cya Amerika gifite undi muntu, gifite abandi bantu bakiyoboye utari uyu musaza wenda abantu babonaga. Hari byinshi byagiye bigaragara, no kuba Trump rero warumbaje ati kuba Trump bigaragara nkaho amufata nkaho nta muntu bahanganye, nta kindi kibitera. Icya mbere arabona intege nke ze arafite muri iki gihe, yanareba akabona yuko mu by'ukuri n'ibintu byinshi yasezeranyije abantu nta byagiye bibaho, bakavuga ati uyu nguyu nkurikije ukuntu abantu amaze kugira deception, aho nazira hose uyu nguyu n'uwo yashiraho ngo azangane nanjye nta cyamuza ko mbatsinda abademokrate. Ngira ngo wenda wenda ikibazo warumbajije mu gisubizo kigufi nibyo nyine nashobora gusubiza. Ariko waruvuze uti intege nke, yego afite imyaka 81. Haka abantu b'imyaka 81 hari ukuntu baba bagikanyakanya bagasunika ba Paul Biya muri za Cameroon barasunikiriza kandi bagakomeza bakayobora. Uyu mugabo arazira iki? Ararwaye. Nahoze nsoma itangazo, ntago yigeze avuga ikintu kijyanye n'indwara arwaye, ariko hari amakuru angeraho uko ashobora kuba arwaye. Ayo makuru y'uburwayi bwe muri Amerika, burya amakuru abageraho vuba natwe akaza tubifata gutyo. Uyu muntu umusaza arazira iki ko adashaje cyane? 81 ntago ari myinshi cyane. Ubwo wenda tugarutse muri gakondo, ubwo wenda byaterwa nuko yariye, simpamya ko yariye nabi, ariko nanone imyaka 81 si imyaka mike, bitewe n'inshingano nanone mukuru w'igihugu aba afite. Gusa nanone Biden yararwaye nubwo aka kanya havugwaga covid, kuko byamenyekanye ko ku munsi wa gatatu nko ku isaha moya n'imisa 22 z'umugoroba nibwo hagaragaye yuko mu by'ukuri uyu musaza arwaye uyobora iki gihugu cya Amerika Biden. Kuva rero ku munsi wa gatatu iyi minsi yose abantu benshi bakomezaga kwibaza uyu musaza n'ubundi utari usanzwe worohewe n'ubundi burwayi, ubu covid nijyamo byo biragenda biti. Warumbaje se ubundi asanzwe arwaye iki? Amakuru rero y'abayobozi nk'aba ngaba ntabwo akunze kuyobekana cyane ko biri ku karubanda, ariko ushobora kutabwirwa indwara arwaye, ariko abenshi mu bantu basesengura iyo bagiye babona ibimenyetso iyo ndwara bahitamo bayibwira ako kanya. Ntekereza ko ntabwo ari ibintu bikiri ibanga. Ngira ngo indwara yakomeje kuvugwa cyane ni indwara bita dementia. Ni indwara ikunze gufata abantu ariko bagaragarwaho cyane ibimenyetso byo kwibagirwa. Ibimenyetso byo kwibagirwa. Noneho kuri uyu musaza we iyi ndwara yamwibasiye cyane, kuko uretse no kuba wenda umuntu atabona n'impapuro zo kwa muganga zibyemeza, ariko ibimenyetso ubwe yagiye byagaragaza ko uyu musaza afite uburwayi, cyane ko wagiye ubona nkaho ari kumwe n'abandi bayobozi, ukabona ko urabivuze muri kunyuma neza. Ndakumva Claude. Ntacyo komeza tubwire. Yego. Aho yabaga ari kumwe n'abandi bayobozi, ukabona we yamaze guta memoire, asa nkaho yibagiwe ahari cyangwa se yamaze kwibagirwa nabo bari kumwe. Mu mavideo yagiye acaracara wagiye ubona nkaho mu by'ukuri yikubita hasi, bimwe bita gukumbagara neza ukabona ari kubandagara hasi. Handi mavideo ukabona yuko mu by'ukuri nkaho yabaga agiye kurira nk'indege, ukabona mu by'ukuri byanze bigaragara ko rero nibyo na Trump yamuserereje. Trump arantu yavuze ngo ati uyu mugabo yagombaga kubivamo, ati ubundi igihe asigaje ubwo azabasha kurira indege ko na escalier z'indege ziba zigoye. Biragoye. Uretse n'ibyo none agaruka no mu mbwirwaruhame ejo bundi mu kiganiro mpaka bagiranye bombi, bimwe mu bimenyetso Biden yagaragaje ni ibimenyetso byo kutavuga neza. Ngira ngo wabonye ko hari bimwe yashoboraga kuvuga, ariko ukabona ko Trump yamurebye cyane, ariko ati nk'uyu musaza ararwana n'ikikomo n'ubuzima bwe bwanze, kuko hari ibintu atabasha kuvuga neza. Ukabona ko Trump asa nkaho yamaze kumuminimiza bitewe n'uko n'ibyo ashobora kuba ashaka kuvuga ntabwo ari kubasha kubisubiramo neza, cyangwa se ko yabivuga neza ngo bisohore ngo abitobore ku buryo abasha kubigeza ku bantu amukurikiye neza. Ngira ngo rero ibyo bimenyetso nyine by'iyo ndwara byaramuzahaje cyane muri iyi myaka
navuga nyine amaze ku buyobozi, aho usanga nyine ashobora gutakaza ubwenge, patience. Urabona kuba umuntu ari mukuru w'igihugu agatakaza ubwenge, yaba ari kumwe n'abandi bantu bahagararanye ukabona we afashe inzira aragiye mu gihe abo bagararanye bari aho ngaho bafite ikintu cyabahuje, cyangwa se ukabona ahagararanye n'undi mukuru w'igihugu ukabona ntabwo biramunaniye neza. Ikindi kintu wenda skandale ya vuba wabonye aho Perezida Zelensky wa Ukraine yasuraga yahuraga na Biden neza bikarangira mwise Putin. Ibyo rero ni ibintu byagendaga bigaragaza mu by'ukuri ko uyu musaza arananiwe, ntabwo ari umuntu wo guhangana na Donald Trump. Rero kuba Donald Trump rero yaminimiza, yabonaga mu by'ukuri uwo bahanganye ko nta mbaraga afite, ndetse nubwo amatora yarataraba, ariko mu by'ukuri byagaragara ko mu by'ukuri nta bantu ba Republika, nta muntu abademokrate bafite wo guhangana na Trump. Bityo rero bikaba byahaga amahirwe uyu perezida uwahoze ari perezida Donald Trump kuba yakongera kuzatsinda amatora. Nta kintu cyashidikanywaho cyane ku bijyanye n'amatora, kuko abantu benshi babona ko mu by'ukuri aho ibintu bigeze Trump arakenewe ko agaruka. Gusa nanone imbaraga z'abademokrate ukabona ko nazo zari zitangiye kugenda zikomera, zitari imbaraga zo kuvuga wenda ngo ni imbaraga za navuga ngo imbaraga zimeze gute se, onaga harimo izindi imbaraga zidasanzwe. Urabona nk'agakoryo kabaye ejo bundi ko gushaka kumuvutsa ubuzima Donald Trump, abantu bavuga ati mu by'ukuri nuko amaze kubona ko nta badashobora guhangana nabo, bakavuga ati reka tumukure ku isi. Hari byinshi bigenda bigarukaho, ukavuga ko no mu matora ashize mu by'ukuri ntabwo Biden yigeze atsinda Trump, ahubwo Trump yaribwe. Ako kwibwa rero muri Amerika rero ntuze ukambaza ukuntu bigenda, ariko ayo ni amakuru yagiye atangazwa hirya no hino hano muri Amerika. Ari unyibukije biriya bijyanye no kwibagirwa, akavuga ati ladies and gentlemen, ati please mwakire Putin. Abantu benshi byarabatangaje, noneho n'umukandida nka Donald Trump nawe wabyuriraho, ngira ngo nabyo yashingiyeho no munsi avuga ati uwo azashyira wese wakora endorsement akamushyigikira nzabakubita mbashyire hasi. Aho muri Amerika nibo urakurikirana umuntu bita Michel, kuba yagarutse kuri aya mazina hari icyo bisobanuye, avuga ati yaba ari uyu wahanganye nawe mu matora y'ushize na Trump ninde ni nuvango harimo mu bantu nabonye avuga harimo Kamala Harris, hakaba Michelle Obama, hakaba na Hillary Clinton. niwe banaga nawe kwibagirwa jye nanjye ndwaye ndwara ya Biden n'umugabo. Yego. Abo bantu bavuze ntabwo bapfuye kuza gutyo. Iyo ugenekereje urabona aba bantu bashobora kuba aribo bantu bari miye classe ku buryo aribo bashobora kubita hatorwamo umwe muri bo agahita musimbura akaba yajya mu kwiyamamaza, cyangwa hari abandi mubona bashobora kuba bamusimbura. Ese aramutse atoye nk'umwe muri aba ngaba, Amerika ibabona gute? Abaturage bo muri Amerika babafata gute? Yaba Michelle Obama, yaba Hillary Clinton, ndetse n'uyu nguyu Kamala Harris, Amerika ibabona gute baramutse batoranyijwe? Ntabwo Trump yagiye kubavuga ku bw'impanuka, buriya afite impamvu. Afite impamvu yabavuze, nuko kugeza amaginga iyo urebye mu bademokrate urabona ko mbere buri shyaka riba rifite umuntu uvuga ati havuyeho kanaka, uyu nguyu niwe muntu watugoboka. Ariko nanone iyo urebye mu bademokrate aba bantu yavuze, urabizi ko Donald Trump ntago ajya aheza, icyo afite ku mutima akikubwirira aho ngaho. Bivuze ngo aba bantu uko bavuze ari batatu, Michelle Obama nubavuze ko umudamu ukunzwe cyane mu bademokrate, ariko burya so ko umugabo we yayoboye, ariko nanone biterwa nanone n'uburyo nawe yigaragaje, bikaga ko ari umugabo ari umudamu ufite ijambo. Gusa nanone hagaruka nanone uyu Kamala Harris ngira ngo mu matora aya ngaya nyene ashize, uyu mama yabaye mustare cyane haba mu buryo yazamutse, ariko naje kubona yuko muri bino bintu by'amatora habamo uburyo umuntu azamuka ariko n'igikundiro. Uyu mama nawe yagaragaje igikundiro mu bantu, ngira ngo uretse no kuba Biden yarimo yamabaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ariko abona ko nka Kamala Harris nawe yarakunzwe cyane, ku buryo rero aka kanya kuba Donald Trump yamukomozaho ntabwo yaba yibeshye, kuko uyu mudamu
nawe ukurikije mu bademokrate bahari nawe n'umunyembaraga mu bo twavuga. Hillary Clinton nawe uramuzi ko n'umudamu utoroshye muri politiki ya Amerika, cyane cyane uretse no muri Amerika no muri politiki y'isi. Umuntu umaze igihe cyane muri politiki, yagereje kwiyamamaza kuba perezida wa Repubulika ariko ntibyakunda, ndetse yiyamamaje no kuba yagereje no guhangana n'abandi ba perezida bari bakomeye, ku buryo rero aka kanya mu bantu abademokrate babona bashobora guhangana n'uyu mugabo Trump nawe arimo. Ariko nanone wamaze kubona yuko perezida Biden yamaze gutangaza ko mu by'ukuri kuva yarekuye iyi gahunda yo kuba yakwiyamamaza no guhatana na perezida Trump, yumva yuko mu by'ukuri agiye gushyigikira uwitwa Kamala Harris, yakaba ari vice perezida wiwe, ngira ngo niwe yumva ari guhamahirwe. Reka tutegereze rero turebe, wenda afite byinshi agiye kuvuga mu minsi iri imbere nk'uko yabisezeranyije. Ariko nanone n'abademokrate mu kwezi gutaha nabo bafite gahunda yo kuba bazashiraho cyangwa se kuzagena umuntu ugomba kubahagarara amatora y'umukuru w'igihugu. Ngira ngo nigo bizasobanuka bwana Patience. Urade ngo bukandumva twagana ku musozo, urumva twa breakingaga inkuru, ibindi bijyanye n'ibizakomokaho cyangwa se bishobora kuzaba bikurikiranye ibingibi. Turi in touch, utubere muri Amerika natwe mu Rwanda turahakurikiranye, ubundi ibintu tugende tubihuza neza cyane. Turari cyane kubera ko ni amatora bigaragara ko ashyushye. N'ubundi urazi ko amatora Amerika ntabwo aba yoroshye, cyane cyane ko buri gihangana amashaka abiri, iz'abademokrate n'abarepublican. Uwo bigaragara ko baba bafite imbaraga y'amatora ageze. Gusa kuri inshuro harimo polemique cyangwa se harimo ibintu byinshi biri kuvugwa bitewe n'imbaraga Trump agarukanye, bitewe n'uko yavuyeho. Nanone urabyibuka cyane cyane ko nibwo byari bigaragaye ko muri Amerika imyigaragambyo nk'iy'abandi bo muri Kenya y'abagenzi nayo ishoboka. Wabonye ko ukuvaho kwiwe nako kwateje ibibazo, akavukamo imyigaragambyo, akangirika byinshi. Rero kuba yagarutse nanone bigaragara ko afite imbaraga zo gushaka kuyobora, afite n'inyota ngira kuyobora kino gihugu, bikagaragara nkaho ashaka kongera kugisubiza aho yagisize. We afata nkaho mu by'ukuri bano bantu bayoboye Amerika kuva avuyeho nta kintu bigeze bayobora mu by'ukuri nk'uko nawe bivuga. Ariko nanone barakoze, birumvikana ko buri muyobozi cyangwa se buri shyaka riba rifite agenda yaryo, ariko we afata nkaho mu by'ukuri aba bantu bayoboye kuva avuyeho nta kintu bigeze bakora. Akavuga ati reka twongere twibakira Amerika yacu, nanone abari bahari tubibagirwe. Nibyo ngibyo wenda twasoreza. Niyo mpamvu avuga ngo let's make America great once again. Akabyongeraho cyane kuko abari bariho barabyangije. Ariko reka tumutegereze, wenda amatora nyayo afite icyo azasobanura, yango natwe turare nka Connection TV twakomeza kuhaba. Ariko Claude, ye mbona uyu mugabo Trump akabyara ukuntu ahenge ku gutwi, kuri gutwi barashe, ukabona yigize umuntu wababaye cyane. Abaturage bakanarira ejo ndari mbwirwa wamenageje kuba dukurikira ya Trump, akazajya avuga ahenge ku gutwi ati barandashe. Uyu mugabo ibi ntibamucishamo ijisho bavuga ngo uri gukabya nawe ukoresha iturufu y'ugutwi kwarashwe. Biri kumuha hiti bingana iki? Oya, urumva uku gutwi ngira ngo niba warabonye ejo bundi muri aho bari bahuriye aba Republican, babonye ko mu by'ukuri mu mwihuriro ryabo abantu benshi bari baje bashizeho bande ku gutwi. Bigaragara ko mu by'ukuri ubu ngubu uramutse ubonye n'umuntu mu muhanda afite bande ku gutwi, nta kintu uhita utekereza ni Trump. Bivuze ngo nawe yamaze kwiyubakira izina bitewe n'ugutwi kwe. Ariko nanone ugutwi nako ni kubita urufu, aba ntabwo bakwiye kubyibagirwa kubera ko buri ihita kwishekera gukiza. Reka twizere ko kugutwi kwe kuzamukiza mu matora agiye gukurikiraho. Hari abantu badafite fagite zifatika bavuga ngo ariko Trump bura ntiyirashishije agira ngo atwike. Byatangiye kuvuga ko ashobora kuba ari nk'abandi wenda ashobora kuba yirashe mu kirenge, akavuga ati wenda bimwe bifatwa nka prank. Ariko nanone abasesenguza bakavuga ati mu by'ukuri yaba ari umukino wateguye cyangwa se yaba ari agakino wateguye, wagategura ku buryo umuntu akurasa ugutwi. Ese iyo ridafata ugutwi rigafata umutwe, byo byari kugenda gute? Umuntu agasanga ari mu by'ukuri ntabwo ari imikino yagakinishijwe ukurikije uko babisesengura, ahubwo ko mu by'ukuri ari ibikorwa bya nyabyo byari byateguwe. Ngira ngo wanabonye ko wenda mu makuru yakomeje kuvugwa nuko mu nzego zishinzwe ubutasi ubu ngubu nanone beguye, bamwe batangiye kwegura bazira iyi skandale yabaye. Rero ntabwo umuntu ayifata nka prank, kuko ntabwo yaba ari prank. Mu nzego z'ubutasi zitangire
zigiye zitangire zegure ubwo niba ngo hari erere yabayeho kurinda umuyobozi nk'uyu nguyu uhatanira kuba umukuru w'igihugu. Ntekereza ko by'ukuri ugutwi kwe tireke tukomeze kuba ugutwi, ariko sinigeza ko kwaba ari prank ko biba yari agakino yaba yarakinnye n'umuriro gusa. Ntekereza ko aho ryafashe iyo ni ntabwo ari santimetero nyango ni agace gatoya cyane katabashije kunyuraho kugira ngo abe yakwitaba Imana, ko ntekereza ko iyo rifata umutwe uyu mwanya tuvuga ibindi kuri Connection TV cyane rwose. Claude, reka ngushimire cyane rero, reka nkwakwanye ubundi abadukurikirana nabo bamenye ibiri kuba, ubwo any update ishobora kuba haba muri Leta Zunze za Amerika, dore ko muba muri amasaha yacu atandukanye, nizera yuko uhatubereye kugira ngo abantu bamenye ibiri kujya mbere aho ngo muri Amerika. Murakoze cyane Patience, namwe Kigali mukomeze mugire ibihe byiza. Sawa. Ni Claude Ngoboka, umunyamakuru wa Connection TV ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yadukurikiraniye neza ibijyanye n'iyi gahunda ya Joe Biden wamaze kuvuga ko ataziyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi duprofitiyemo no kuganira byinshi bitandukanye ku bijyanye n'icyo abanyamerika batekereza kuri Donald Trump warashwe ugutwi, n'uburyo benshi bavuga ko ishobora kuba ari prank yateguwe ariko bikarangira nyine bigaragara ko yaba prank itaba prank, ariko yari irimo risk, kuko nibera kubise muri santimetero zingaye gutya, iyahindukira bagakubita ugutwi bw'iyo prank yari kurangira ari prank, noneho ibaye successful bikarangira noneho ubwo yari kubibaye wrong, ahubwo kuko prank iba successful kubera ko yabaye yabeshya abantu bikemera, ibaye byagenze kure yabaye yageze ku nsinzi y'umutwe bawuhitana. Namwe murabyumva ko twari kuba tuvuga ibijyanye no gushyingura Donald Trump. Reka mbashimire rero nanjye no gutinda mu bintu byinshi, ubundi mbabwire mukomeze mbana natwe ni Connection TV. Don't forget to subscribe. Mukore subscribe, tukomeze tubane namwe mu bintu bitandukanye. Nitwiringe Imana Patience, ndabashimiye cyane kuba mwabanye natwe kuva dutangiye kugeza amagingo.